Yes, reka tubifurize kugira igitondo cyiza, reka twizere yuko mumeze neza, twizere yuko weekend yanyu ikomeje kugenda neza cyane, ikomeje kugenda neza, icyumweru cyanyu gikomeje kubagendekera neza cyane. Ni amakuru y'imikino, iyi ni Leo Sport TV channel yanyu. Ndaje ngo tuganire, nababwiye yuko icyitwa transfer hano rwose ugomba kuzajya uzihasanga. Upfa kuba warakanze subscribe nta kindi usabwa. Yes, ubu rero turaje kuganira kuri ekipe yanyu APR Club Giant Nyamukandagira Intare ya Shyorongi. Ese harimo kuvugwamo ibiki? Murabizi neza yuko igomba kugura abakinnyi batandatu igomba kubagura. Uwo tuzi official waba yarabirangije, nawe nubwo ndi kumva Zandani ngo baranegosiye bagize gute ngo ntabwo yakiriye amafaranga, ni umuzamu. Abandi bakinnyi batanu bari hehe muri APR. Ubu rero ngiye kubabwira indi ntwaro nshya APR igezeho, kandi ngo ni simusiga barahiye yuko we rwose ngo baramanukana i Nyarugenge, baramanukana i Kigali, ahiste aza aterekeho umukono ku masezerano. APR twayivuzemo benshi ko niba ni ikibazo cy'igihe, uko byagenda kose igomba kugira gutya ikazabatwereka. Ni ikibazo cy'igihe. Hari abataka twagiye tuyivugamo nka ba Junior Dior, hakaza ba Hanabi Sanye, ni benshi twagiye tuyivugamo. Ariko ubu ngubu noneho hamanutse undi karundura nimero 6, ariko ukina asa naho akina ku 8. Zamuka cyane, ugomba kuzaba afasha Sekiganda Ronald. Mubona ko Sekiganda uburyo akinamo ni uburyo ntago azamuka, asa n'uwudefanda, asa n'usubira inyuma. Bakeneye rero n'undi bazajya babahagararanyemo hariya, uwo ariko noneho uzamuka ku buryo baro zigeramo hagati, bakavuga bati niba bakeneye ko izamuka irafatwa na runaka ayizamure. Niba bakeneye yuko batuza muri mediane, bikaba ngombwa ko habamo gutuza, Sekiganda arayifata, baro ayiturishe, akontorore hariya hagati, bareze kubizamuka. APR niyo mibare irimo. Ese uyu yitwa nde, aturutse hehe? Banzure ko wakanze subscribe kuri Leo Sport TV. Niba utarakandaho nawe igihe ni iki ngiki, ngukandeho dukomeze tugenda cyane, uze mu muryango mugari wa Leo Sport TV. Nta kintu bigusaba, nta mbaraga, nta mafaranga, oya ni umutima ukunda gusa, kandi ndabizi neza yuko uwo nguwo urahari. Yes, tudatinze tugaruke tureke gutinda, dukubite tubangura ntizi minota mikeya cyane, ngewe twigendere. Narindimo mbabwira abakinnyi APR yaganirije, ariko tutazi neza niba diru zararangiye, kuko ubundi wemeza ko diru yarangiye ari uko bamukweretse ari masinya. Bashobora no kuganira amasezerano, benshi baraganiriye baranumvikana, ariko iyo umukinnyi batamukweretse ari masinya ntiwavuga ngo ese byararangiye. Nk'aba ba Junior Dior, rwose uyu mukinnyi bamugezeho cyane ewana, ariko ntumenye ubu ngubu ngo bimeze bite, nta byararangiye niba bitararangiye. Abangaba nka ba Hanabi Kadarusanye, nawe rwose ewana uyu mudefenseri bagiranye ibiganiro bikomeye cyane. Umuntu yakaba yiyumvisha ko byanarangiye, ariko biragoranye kumenya niba deal zararangiye, kuko APR ubona ko noneho iri kugenda iganamo hagati, nta nubwo iri gushakisha abakinnyi benshi. Wasanga abakinnyi yaramaze no kubasinyisha byararangiye. Ubu ngubu rero uwugezweho bamwita Claude Nyolu. Uyu ni nimero 6 hatari. Uyu ni nimero 6 my friend. We aracyari mutoya, ashaka gukina umupira, ariko nanone ikintu ashaka, kubera ko hari amakipe menshi ari kumurwanira, arimo mu Rwanda, ariko ayo makipe nta marushanwa mpuzamahanga azakina. Akazakina amarushanwa mpuzamahanga,
kandi waracyari muto, arashaka kwigaragaza, akagaragaza urwego rwe, akaba yagira gutya akabiprofitiramo, akaba yabona ama ekipe akomeye, cyangwa akaba yajya no ku mugabane w'Uburayi, kuko hari n'ama ekipe yo ku mugabane w'Uburayi amushaka, ariko mu byiciro bya kabiri hirya kure rwose, ibihugu usanga n'ubundi gifite icyiciro cya kabiri n'icya mbere cyacyo ntikizwi, ugasanga no kubajya mu cyiciro cya kabiri ntago ari sawa, ariko baramubona neza yuko akazoza ke ahazaza he hameze neza. Uyu Claude Nyoro rero APR yamugezeho, ni umukinnyi ngo ufite karite rwose zo kuba yatwara umupira akawuzamura akawuhereza abataka neza uko babikeneye. Ni umukinnyi ngiyo ari muri mediane akinisha defense agakinisha na attaque, kandi bose bakaba barimo gukina neza bumva nta gihunga. Uyu rero APR yamugezeho, ibiganiro birarimbanyije, birakomeye cyane, ni umunya Cote d'Ivoire. APR ngo dushobora kuza kumubona aje gufatanya na Ronald Sekiganda hari hagati. Bari kumugereka amafaranga, na amafaranga menshi, biri kuvugwa yuko ngo ahagaze ibihumbi 200 by'idolari. Kanabiri by'idolari rwose nibyo bari kumuha. Sinzi niba ariyo release close muri contrat, sinigeze mbikurikirana neza, ariko APR ngiye kumuha ibihumbi 200. Ariko kigaragara cyo ngo APR rwose iraharyamye, ayo bari buyice ashoboka bashobora guhuriraho, ngira yatanga kuri nimero 6, dore yuko biri kuvugwa ko ngo ari n'uw'umutoza. Ngo ni umukinnyi w'umutoza rwose. Mutoza ebana ngo yararebye areba ko ikipe yimeze, ubundi ngo bamuhaye uburenganzira bwo kugura abakinnyi byibura 2 bo mu gice cy'imbere, ko mu gice cy'inyuma milieu defensif APR iradoze. Abantu babwiraga ngo Kerema aragiye, ngo ibiki n'ibiki. Zibukira ntaho Kerema ari bujye. Zibukira Kerema arafata andi masezerano. Kagege we birazwi neza ko agifitemo umwaka. Claude ntahari bujye, Ruboneka ntahari bujye, Yunus arahari. Iriya defense barayiguriramo undi muntu ngumwe wakuza kuba yasimbura yagize ikibazo kivuka kuri Kerema. Barazana mu undi muntu umwe wo guchallenginga Kerema kanazamura urwego, atazasubira hasi avuga ngo defense ndayifite. Ubundi APR inyuma irabidoze, nibazana undi mukaseri bakaba bari na Sekiganda ari hagati irabidoze, nkuko bivugwa nibazana umuwinga uri bujye ku ruhande rwa Gilbert na Omedi, bakazana n'undi mwataka uri busimbure mu madosi. Ku 10 haraba hariho Memeri Dawo. Ndakubwiza kuri yuko APR iraba idozemo neza, iraba ifunzemo, kandi APR yavuze ko igiye gukora ikipe itandukanirizo. Ekipe ngo igomba guhera ku gikombe cya Sekafi gitwara, igakurikizaho kujya mu matsinda. Nuko bimeze. Ubwo Tarebu nawe nizo ntego ze, nizo nshingano ye. Arahera kuri Sekafa ibike, agenda ajye mu matsinda. Ibyo bintu biramuka bimunaniye. Ebana umuryango Tarebu arawubona, Abdurrahim umuryango arawubona. Abakunzi ba APR igihari kizwi neza, uku kwezi kwa 6 biravugwa yuko hagati y'itariki 30 n'itariki 15, mu itariki ya 20 APR yatangira imyitozo. Ko ni mushya yatanze nizo kugera ku itariki 15 nicyo kiruhuko yatanze, iratangira imyitozo kugeza ku itariki 25 APR transfer iraba yazirangije. Zibizo mu Rwanda, zibizo hanze, ababa birukanwa, ibyo bintu byose iraba yabishyize akadomo. Mujonje mwishiwe rero, no mpamvu mvuga ni aba bakinnyi twavuze dukurikije itariki zigeze,
harimo kubura ibyumweru bitarenze 3 nga peri isoza izo transfert. Nyamara ntago wambwira ngo irazisoza ku izo tariki ifite igikombe cy'amahoro, izaba yarazisoje kera. Bano bakinnyi twagiye tuvuga birashoboka ko peri yarangizanyije nabo, kuko nta nkubiri ifite yo kugura. Uri kubona ko nyiri itari gufata hirya no hino nkaho hari imyanya yagiye irangiza. Nese ubu ni gute wambwira ngo peri ntiri gushaka umwataka? Ni gute? Peri ntabwo iri gushaka umwataka, ntawe ifite. Tubizi neza ko dukeneye umwataka, aha peri ikeneye umwataka babizi. Ntago wabinyumvisha, bishoboke ko yaba yarabonetse. Ahubwo ahantu nemera peri ishobora kuba itarabona umuwinga, kuko kubita ofisiyaliza ngo ivuge ngo Omedi na Barafinda baragiye, nuko nta wundi mukinnyi irahabona. Ibaye yaramubonye bakabaye bano bahungu bagenda. Nyamara kuko nta wundi irabona, ibi bihoreye. Ariko byange bikunde bazagera, uko bose ntago baderivarinze pe. Nta kintu batanze, birabona nta buhanga burimo. Birabo Medi ni imbere tugende twende bagabo. Barafinda nawe nuko nukwizengurukaho mashagaga menshi ewana, akora cyane wakireta iri hejuru ariko igatanga umusaruro. Nawe ni ikibazo gikomeye, kuba ari abagabo batari kubabwira bati mugende. Birashoboka ko nta wundi muwinga APR yari yabona. Reka dutegereze turebe. Mu minsi mike ibi bintu bira byacayutse, batangiye kubagaragaza hariya bambaye jezi ya AP barimo basinya. Turababona. Reka iyi mikino y'ibihugu ivemo, kandi ntabwo bizarenza ku itariki 12 amakipe ataragira mu bihugu yavuye muri kareke. Zatinze zizagera kuri 12. Niyo mpamvu nibirangira muzabona umufuririzo wo gusinyisha muri APR. Muzawubona izahita ihera kwa abanyarwanda bagiye mu ikipe y'igihugu, ihita itangira ibatangaza. Izavaho kubatangaza, itangira kuberekana abanyamahanga batandatu bazasanga Togwi, bagasanga Watra, ubwo ni 8, bagasanga Memeri Dao ngo ni 9, bagasanga Sekiganda ni 10. Ndakeka abo ngaba ari bo rwose byibura bazajya bari kukibanzamo. Na Dauda nawe nta hantu ashobora kuzajya. Abo ngabo bazaba bari kukibanzamo ewana. Ubona ibintu bimeze neza cyane, ubona ibintu ari umuriro. Bazajya bisobanura, wongeraho 6, kongera ko abo ngabo mvuze bishake mba bagomba kukibanzamo. Yewe ushyizemo n'umuzamu Berike zaba ari umuriro, ko rizaba ari ishyano kubonamo umwana. Umukinnyi urimo kuzana ibintu by'inuze ko bitazamworohera. Ni Monfire. Reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko weekend yanyu ikomeje kugenda neza, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kuryoherwa n'icyumweru cyiza, mwitegura no gutangira ikindi cyumweru mumeze neza cyane. Reka mbabwire ngo amakuru y'imikino nakagaruka. Bye bye, ciao. Iyi ni Leo Sport TV channel yanyu, turabakunda cyane.